Bia kamal anda mandu ni shan kon nyam le no wise ni an wale shan ka wal joka pai bangwan ron kine dang raw wid jan dang raw wid diet you know ban ler ti ban ka linkel ka do bdan to ken ke je kan kono ni am de yene ra long yene dia la konti den ka ro ni gwasame ani bia kamal akon yal posye ka ta dana gurin channel ga je ban ro cha ka kwiler tin kon lat kro din wale korin kono tuwo ka wani kata shiyanka ka kwi Dr. Machar bana writing take ka tun walong to go rode kon keling was mene a lot of thing to go liang to go kon de koran palpin ka liang dien uh, mi jira mi jidit ka Nuar online TV channel go rejan wojin there subscribe ka der Nuar online TV channel der jen nyakane de kokien ko mi chate ka ler mi jidit mi ci bere de chamala ci bugaji gwasa danan pailare bana racha ka tin diala kon lat ko rodien kenyam bana racha ka qui breaking news ko manana chod laran wale men chod laran wale ka yot jan bana linga kenyam nga da jen go chiudun chikana ngaji manana chitwok en go en wale chire nyal re nyal kirm yadit chabok re nyal mo chabok ka chen nuari cha ka bok re wichin winimi do bdana chabok je boko no gwas dan ente ati gog no makwai teten nuar special leader ci kon di aldio je chana je link social media ki mi jiram la cheke social media adi ngaje mandan le rode chana roch kamana na tuwo kon den bana kulo ko kien tin kon dong de ko dan tin de kon kalingan wale alama kwach tut ka gwaron wang pai wuka jowdana chalat wajen cha gwadan tetin you know chaje book kume kirma yadit book ja karen yale according to the report kan confirmation merong along kana konjek but chane tin kono dong shi post gwasame no chaka ngaje no kaneti worzi keneti dong chiran che mi cha to ke de lat nyok cha video kel cha de share ka mi video gwada danen dwechere nyal dwejana maitin so chere nyal che bok gwasme kana lar no mo dong chana che mo ka bot ki te gni digital nienten gwada dan che bok tin ban ngai kone gwan wore nyal mi che bok ka chana che ga jach no la na mo je gari la na mo che bot no na mo ngai kon diale ko ne ka gwase dan me ngai kone la jen la bok la bok je mo gor je no bok nuari no che ka bok gwada dana dong ngai ken no be la ka bok ka wer mi china nien ki run wan ka long baka dong ngai kon baka jan gwada la nien la chume je jan gwada la na pere katin ki dong mi chi winat te dus ka ngwan tin kon latke la bi bo bogare nyala mone ko ngai ken goten kon de ken bok je re nyal dana bok re wejen winimi chicken be ala ke re nyala te bene ken direct kan netin kontin kule nyinga ke no chijen ken re nyala jena bana opet ke jog che penetin kontin kule nyinga je ko ngai je ne de kon nyinga je ken te ga match ki ne te long ro ngai kon no je nyore ki ngana nyore no dio je chire nyal che deret ke jen mala bene jen ka kwalana bana kula boke jog jeni dan siane ne ka nasar mi jo boga la bi ka wer bo ben ka weder ba jen den ka kor bo kulo lu jog jen ta dan en man la le lo la boga ka kwal che kwalu ne jen wo ko na ku ka face so an gwa dan che boktin ka jo dan chalat gwasme wajen che bok no reshin dan jo ko jo dan chalat karen yala mun waren yal dun Uganda men kwal use kum so Sudan wajen che bok doran chal ke gok ka che bok dor chal ke pagil ka che ke dor din chal ke mana doy wa che gut to gan dial wa ken gutun kon che bok en kum kir mi yadit chalat go terami chalat dong mi chite nien ke jite ka bot so den je pelen wen chana mo lo ka mo tot ka ma kwa chut ma kwa de mane chalat ma ngai kon wer dial kiram mo mi chi video mo kwa mi chi link chelar kel karwade me chelat che wenena jani ring ma chara lun keje no dob la ma lun keje pot ka nga lun keje
barama chala da lungo no de lon doblam jen mo yen ban yene ko la jukum tin matkel ke kir mi yadit biya ke doblam ke den ban burai ke we ya dob dande malar bin ge yen tay dane chaje palpinge je no so ci kum ye chulo jok chere mangai kona ci makwache chuto gwal dan tetin ci makwaj beje chu ben lo ku advance ko ro lwan chana ke linka penal ka malakal ci ne ko la polini ci gele nyen ke SSPDF ci liya ci la tokten ko lo kano jak gwal dan te makwajtin no me cha joli nga kume ko cha ga jogono cha di man me cha jala ma kwai tu ka laro no ma kwai tu che rong ko der di man der jala jene ku kon message jo ku kon link ka wudu shal ka me student par call ko laro no ma kwai era mi yo joga ma kwai dun yen nuare ano jin mu wi kume wi jamak jin ano ba jinak chike me dane cha wur nyang cha je nak jene kume jene teleje kume kana gok chika dien ling jen point and parkour and most of us char kono no parkour dong chunga queen wari ray which ka juba gwa dan tetin ko ram mo cha kon line team chairman interim chairman by the way ramimo mi chunga gwa ramadan and bukule ben baje kule latene lo ten jen ten temporarily mi jira mo che lunjok and then baje wo interim chairman chikona ngaji nona but en parkour che gulet ke queen and kontin lanware ko chena me nakana no ka nasir tel jor mi che tel mi chalat me nakanware me bogo ke karen yal chana bogo pangak chana nyogo bongna baka unity state winimi but mu chalat tel duor chenga ke ko na banaran ban jelyak ka bana jenno kamanda na lede ano bu ko ram melen mi jek bu ko na gor jeno bi konte papaw gaje ano ite kel ke kume nga kume jin kume hen kume ramanda na dong len mo gwajen chale kume shi ramme mo bra radien be raide be jebat na mo cha chole kume mi chale kume wo mete ka mi chi we nak be kana riale ka mi cha ka tij boko dor be kana riale ka but kume mo ko target ni specific community ka kwarken bitke de ko jiga no mo kume na me shi kume ken dit kon ke kwar kon de wi ke juba chang me la kana guje no logo kamane cha lung no ka but tin kon let ken jaga ko benware bu gurien barka jamone ka tin kon let ken ka so na me de kon chuje ka kwi ngana me kwi mo kwaj tut gwal dan tetin a watel jere ka wawe gwa baduno chika bogan wala ken it kontila ne ke me yadit so me jakon kodi bana ngaje no tele me shale malan tama ka panal murai konen mo kwaj tut jatin gwada tetin no ka kwaj gwada tetin bad jatin duno chire nyal che bogan wala tele me cha report me la injured ke liam chitu ogon winimi tel mi chiro la so chano ko ben gwa se ka dakring machar ko andung mal kala mo ki apanal ngai kone ma no berum ki bamar ko definitely bu kono ko kien bana ka linkedin but chano ben ka do badanan baring machar baje lukaje ci kono ngaji no pan chinete ko la minister of justice ray wiki juba chike jek no KH delegation into cha kwan chike jega dakring machar kenya mreng machar cha jeg mal first of all cha jeg local point tele jerek roje so everything den kon la lat karan le deke tele jerek na mo chi point che tege jui cha jo me cha la long jen dan cha kon lat kenya wajen chana che ka receive god dan te tre duare god jaje detention kete ka was arrestin mi cha yantin wa tele rek tele condition inga dial go ke tele health issue me cha lat ku kwide wajen telere wakan jiga tene ka tana daro gwade dane dol ketin ke do badan en baje defen ke je no me chalat ci gona ngaje no ci kum kirmi yadit defen lo sorry minister of justice niken ci kon manani kala ci konaling kenere ma char jen charge kalia ndana ci liu ko na ka nasir chai nyoko chai ko jene che kume che kume jek mo chala treason chai ko jene wa jene che terrorist che ka fan alo che nwer wa mi che ka mo ka mech so na mo ka ti chala wide en dakring machar me yan ke je ka kwire ka me chi to nasir gwa de dane che jene nwore chikarom kanetin kontila dini SSPDF la dini kirma yadit no ka before that kan kormo kan network chireng machar che warga che jagor kirma yadit kira please act lenene me ka lenene me akura chutwo jina deni ten winami reale keka
ko en kir la de la ka move one motika ka agreement ke power sharing me chalat ke 2018 ano bi male me baje lat an ideal ken mitem lat ke birek ma char bate ngaitin bikir pone bate ngaitin so biken decision biken kula make but ken kir kana je gor no nika me dane bakul pentin la 2025 kula la pai wero ke 2024 me chalat ken yam kir yadit ka yerda kamal ko she ngaje no shi election je tak no benedi albo rodi realeka banedin kontin la refugees baglo dewich and kir know that ne di albo lu njoko big ben participate ki election balat ke 2026 me nyama ci kire chap jana yola da wona na ba all the shake phone ba ka remove gore jeno be force nike de nika ba ka move goda kon tiketin ba na goda kon tinde ku mes fila yotin ko gore jeno ba mal ba jedak men yam me chalat ko western equatoria you can SPLI you check and or can checkpoint can removed. We have seen that. Then you call to on guadma. That's the beginning. Me and Abu now ni amene to Nathan Cornel a SPLI you choke watch. Quar I can ring my char can as a consultant. Taram can you go on a maladaja. Kapa sharing a Jimu Jirana Laja Jugurandu Deme, Chetoke Jalele, so Kujamo, Jirandu Woja, Moja Radadian. Which young my char could look on a Wojarana, then they're a take a chunk. But jen la wo de niji ke degree pe do charam no glo de je men bin ka bagalat no che jenen be ko ngwara mo mon and don't show for 2 years show jo watch ka western equatoria kwari ambio jo je kamrar degree ka cho gurno be je yen ke be jenna ko nan linga ne ci kore to na ka gwada dam teten la residential dam teten dor kwari ka yambi choro chu bar choro chu mat kuma spele ai wo dane ci do me re ma charwar gato jina kwanyara dien melarana spelayo chepel la vacan and position mo jo to mat then after that you dial chugo to ngwa the money lotu quoted chuka ka panal me a jogo no wood for the country we can answer we ke chu look and instead chu kang chura le chu ja nyoko me kwanya je kana johnson lun jo jogo no we ane we ka panal ka be me disam the nor wa am we are ka be keeping ke nor wa am wojeke gwad dan tiketin sorry kaba meken ko ken la ken nyen KSS PDF ne la hale te gam karudin ka meken der ka bekap ko chi disagree ke ji KSS PDF anyok ku ke link da ring ma char ke 2013 ko 2013 dan chito that was the reason then me chi kor meje to ko chelok ka jagana force ta guje no kirma gore jeno be force te kana sire baje mat kene de jana nonga baburu kare year then you know why I'm sure you okay jeno ku kon kur linga kur chala 2 day ki 3 day ano kira please for the machine e gor cheling jagana ne ko kin jagana de to tele ne te kon de la no why I'm sure the option you kor you to cha nen cha yar di cha you dak anware and then you kor you onya so me chire ma charlat kenyam ka kui jero le dane ba kulo nak then che gorno be kur be capture first of all and rema charge to control of Norway army ngai kon diale Norway army ken they were defending themselves teram chicken jogo no jin ki teram chicken u gorno be ken negative ba dorin kwa jela match ko ngai kon no me dane le rode ke nasser kenyam me bina kulo klai ke check point this check point lat kon mede ano deni la ken check point ala ko cha ga bele cha bongo tike dimane let ken ku ga ne ko ne tere we ko ngai ko no ken ga ne de chi janji ga run wel ngwane within nasser chinaro yan ka ke anwar jala ron chinaro yan ka yanya ramole yana gwani chiang menemo biate ko ngwano biaru na gen jaramo mo so chinwer waya am chiguru yan ke kume kirmi yadi asas pdf tem ga ne te ko ne kan kalan me chignore kan ga ne ke 2013 ke 2014 gwade dane ba nasir ba jeke ko ne dialo chana ngai rundi alte kon bena 2015 16 17 chana clutches kon gane ni cham kam nuari norwayami kennedy ne ss pdf ray week nasir no mode ke mi yadi bo me cha mal ya tangi 2018 and then there go there no mode jeling there unify force ala face dane cha tu there get deploy cause gwad ni mogore jenu bi mal bi mi ram no mal putin ki there then there ka deploy gwad but chelo che gorno bunam bejelat so ci kon kur mo chana jene
so ke te dia le ko ne chi tuok chi ko ne me chin wari ru den we kan nasir no ko boga na kana ka wer kan chang ka yal then a chun wari we ji na mat chu kan SSPDF chu kan yo gwen chu ben kan nasir. And this is where maybe point the and kill me yadit bika evident bikan kul bu quentin what they done chu ko to oktin ko jen ko te ko baring machara ba je lukan wal you know ko chikerere kan bu gu chikana tori kan turi kan nang kwa ide dana chi to kan nasir kwa je lo nang ne kwa je lo nang ka dakre machar ko baring machar ba je kulo luka ke kerik dialan content chi to kan nasir ko luk lo ke kene cha din chop ku dang rewi jandang di cha kan nasir. First of all nor why ami kan kalat no kan dang ni kan nak tanan anyok wana ka civilian gad tien kan men te cha bo ka kam ko kan dang di ngoda kan kalat murai na ko lok lu la tok kir me yadi de ramadan and they try not reg machar anyok chol kan wo cha ne ko la de ni cha ka masaka tel de mi cha masaka ka nasir mi cha la masaka kan te lora bang te tel mati te defenseless kan cha la masaka but kan ke de ni te ga meti dit te na kan wore ka te ga tini shan karun dia and wana mona so they know what they were doing so mi kan me cha dia cha rol wi reng machar antam right now mi cha ko jojo no cha reng machar cha ja law ko jen ana batikane te bija defend ana cha jogo no jin goro do lawyer so je kona chulinga no ne to koru the baro kine to koru well kel to la defend lawyer cha rodi ana tem cha rodi report you know tiga tin mani ji US ji Norway ji German you know tiga tin mani Nigeria ni ji Africa te kokien chi rodi en relakan wo de kan Dr. Machar de kan defend lar kene wone ne kan tine goro no South Sudan ba nyoko lo kasib lu wor nyoko we want to save South Sudan but kir ma yadit here lar je no te ramade reng machar ma de yourself lar kene no reng machar ba je trial bo ke 1991 so South Sudan dakane je kir che goro bagwa kom we ko we nanga 991 nyenye de ne by the way garang a dictator reng machar a democrat right so reng machar jene na o ka domi gwa aguru ni South Sudan na chi nyenya na jitit but wude me jen ko rigid and michal ke garang de mabiro ko rigid che aguru no de rara di ndere jemo ko position mi chi gwar chit ke reng machar so mo jene janken ko position ko jen la to so ala gem mala tetin ko gem tetin kam dien dio jela in video len kaling dio video content online te ci tok me ko to je 1991 bu ko janku na la ngonga jen teme 1991 e cha ne nak ba ne dial ci gal yu ka 1991 ko ne de ten quick corner of course cha konda and cha da already and that time ko 1991 te ko gwa da me right so ko kuje mone me ci riya mo cha tok kam nuore kana jang de kon la ra ci kam nuore kana jang ba kam de ne karodien deni ka en wuri shalka me John Grant kene deni reng machar ko reng machar ne te ga Nasser mala kula shalka Nasser SPLA dio je Nasser faction dio je ko de kan rode kuma SPLA en kuma SPLA jo jangu ko wodian kana wari chikan ka kok te tin man nyone reng machar jo nyur ka ne ka encore mo den ko la do cha ne na but liwni ne dia kiram kel karwa ci liwna bada woni de ko ne lata documentaire la kan kala di jek special kawayne by the way kawayne ci kano kunne ni te dong logo bikan widian bikan kayya ko nuade ko larno these are the people that sham dem lon ko ba colonize a jor but jang no kane jang la kan ka kap kane mene kawayne jere na lingono mitte ko mun lokka la kane na kuen kan dial pegin kan dial bane de chalan waren mi cha dor chala pegnu de la lingani jeno dong bu lar ne raw ne jok ke chien kal balad ne jen chek kane chora kan ngaro deres ba pel ko la kona lugo ba kon kwen la kona lar no me cha ji ching cha ko kwen na moni la rik la ja no la kon we lam barak la kana kwen kan dia anyo right ka kon were ci ko right that is the reason mo kwa kon jo je tam 1991 te ka jang de chana ba chana nak before that John Grant point chen were yo nak me use that use the wood shalka me nyon bain ken wood shalka karbino dia oje these people che use nakan were
so mala kano banalo joga ko baram ba je look ko tering muje to pan ken chi ke je kan galat special 2013 alone riek chimugo mikir mi ram no biring ma cha dere je yen so ngun me kana yen ke 2016 me chala no chering ma cha che de gang ne parliament ka presidential palace da ne to ritin ngun me kana yen tana da je chu nanga try da jogo no jin chi treason che lat ko jen treason no man da je jojina che chep kama jak so kija mo bai dilian bai luka dio rana chila mo pele je we be la no cha palwe che wona re ro eno cha jaka ja nanga je no ngene kene kebde chu yen ngwa mon mi ram la no to ring ma chari ram je ko la no ring ma chara mi je no so anda chu keb kwa ngule la ganga je jin yo enemy mi chi kebde la ganga je den de chu yen de chu luk ka dio rana chila de chu yen ka do dana bije je bele palwe bi kule jigrun nama jatin nama cheretin so melet kir me yadi da che chong en luga ba luga ne che me chale ngano che ne ri chop ke 107 ke 111 tila defense lawyer che ka attract from different nation ke ka from different continent de kon lar nono ko de tin en merke me Europe ne dia lo tigetin me Africa so kane dia lati e kan buga chong ke ring macha ba do badan en we luga je na baje chu look a George Kielen Canadian ngai kono no case mchitana me lalar kene wo dong che de chop gwada ko di gwada dana ba luktin kene de kono bana look rudian ka jang ka gane ti lanne kim yadit and che ga dana te ka Minister of Justice ngai kono che gudum chala bolmel and the rest of the people kane de motila frenikian ngai kono anyogram dana pa kwan me kula raj me kuro ile latpan echa ring ma chare charges ke murder ke treason ke funding terrorists all of this ke fabricated charges chike talk tel mu ga muditin so can all these charges chene no chicken ga alaka allo me charge what do you think so I mean that there amu there alia like no ma jure rami mo me chanak so ko kwide mo ba ne reti ba ga dil yen ke kwide ma jure de cha deploy ke ne ti ngare wech mnge je ne dong bu ko batok ala ne ti ka nong nuare o ka ne ti telot kana halikin no ka hali kan la very important on ka ne ko la nuare a changte mi jeng jan go ti ka na kan nuare dial ka ne tin ko la nuare bana lok no one so and kwala chole je chen borene she can take a base she can take office they are not trained telecanate they do not even have a court of order they jono lel ne me ki dir ke jono ne me chwalet nobody can control them even myself right cause anyone and nor why am e je chen bo dere chi man dere ka gang anari mu ji tok dere je gang that's why we are talking today we are defending our community kon doran mi ana bi gang then be wona kon ke flow te garan mu guri awa men gor ke lung chi kon defending politician we are defending our people Kode gat konde ke take. That is what we are defending. Kome chane de kon kula take voice ka community cha kan nak dan cha gu jino kana what do you think will happen ka kone diala ko ke ma bana chutelo do kwasamo en wo baring ma char bana ka court nyu de jeno te ke tungwan ti be ti niam te baro di la te ngor ken kon kenene so jo me de je lariye no rieng ma char te nim right kone te ko ba je nan ka court but kan changa dana ba trial ke je ki ba nan ka gwalo ke je kana kolat wodo gwalo bo of course ngai kon diala but kan changa mo kana lat de jogo no ne ba ring ma charu de ka court che jek but la intention to thin ka kirma yadit we can know chika all the evidence she can collect and okay she can kon kan ped dang bakal yal ko ring ma chate pas bakal kan all this 6 months take a ko gor kan do dan de ring ma chade kan yan ke je take everything kan ya leka man bring ma char bio kan yo ba kwa do dan ba o je ke jere jimi ko gwante ar mi jaram dan dugi ka jaram am dan ko te ne ke ngaji jen wo chwa perwi kirma yadi ramata kore M7 what do you think Museveni nga Museveni rami jiga long mi che den no no de ma char no der mi tok der je jekre wi ka so Sudan da so jo me gor jeno de nyaka yekel jen godan gor ban chok chongten aban lo je kala ko kina kona lat ko den
la tin content gor ko tin la rin gwa la ka jiga mi jira ma jidit ba gwas me lam ni channel lam ja subscribe bani ko bi la ko na be bi kan ko mala chukaji chuje poro bono jin abdor bu ja gor gwa to mite ko midere la gor kono de kon chon ke lon ko ne kon chale nuare jam la kono ko dana cholo chang no chana tike mat ko ban doran bani kula luang kala deke neri ko kena kon ndongu jen wo kan ne di cha lok ki lu ka kela na ro je ka cha long ni ya bat cha chiang nuare cha ja bai jin ran ko bi dor bi ngaji no teni tibu tano lo du kanang mu cha nang nuare bedil de fanika me gwa da motitin ka gwante ar mor aram na me du jungni jina chune ka chuga na komti ka power bedu kana jawdu abunwer bi ka kwet ma nyu de jen oti ka riek jo ti condition so jo me gor jen ode nyoga ye kel ani ban nyo je ka la rodien an wala a chanka wal jogo pay bangwan ron kin dang rawi jen dang rawi dich anda mandu ni chan ko nyam le no wa no gwas me ka no ron tv channel jo je peru jen be channel be nyone de ko ken be